Selam İstanbul'dan kalaysızlar. Bugün bizler Teknofest'e geldik. Burunga İstanbul Atatürk aeroportu var koy. Sözcüde bolup жатыр. Bu Teknofest degen her türlü şahtarda, türlü şahtarda uçradı. Anda jer, her bir жерде кіру жерлері бар. Men жолдасым кетіп бара жатыр. Әр түрлі ұшақтарда міне тікұшақ ұшып бара жатыр, көрдіңіз бе? Әр түрлі сондай военный әскери ұшақтарда ұшырады, сондай да. Соған келдік. Yoruldum sende. Teknofest көрдіңдер ма? Мына шығып батқан адамдар бізді күтіп бара жатыр. Burunga Atatürk İstanbul Atatürk aeroportu bile bilsеңдер, келсеңіздер. Қазір бұл жер жабық. Evet, dur bakayım. Bak burada ne var yuvarlak? Қазір бұл жер aeroportu. Жұмыс жасамайды. Қазір аның ішіне бару керекпіз. Babam жүрсün aranlar. Ama da kretin var iken direkt nanşi. Ha? Büyük uçak evet. Gel burada girelim be ya buna. Buraya gelirim ya. Bak. Bana bak. Düzgün bak. Her türlü neler var, kızıklı informasiya, danılar verетін ұшақтар жөнінде, сынандай бар. Gel Kösefe, tutma yanına git. Bunda da тоже очередь, ана жерде de bir kirетін var. O жерде очередь. Her жерде ne var? Her жерде ne satып жатыр? Типа футболка, шапка. Şapka alabilirsin bence, tişört gerek yok. Ha, güzel değil. Ya ne gereği var ya, o kadar güzel tişört değil ki. Burada ne var? Burada ne şapka, burada inler satıyorlar. Hiçbir şey yok, orada da bir şey satıyorlar. Orada uçaklar var, uçaklarda gösterelim ya. Yoksa üstü niye mu? Şefin aynı. Sesine gel be. Ne bunlar? Şöyle köpeğe bak. Füzeye bak, füze. Annem gördün mü? Pardon. Bu sefer füze gördün mü? Gel helikoptere bakalım. Onu bilmiyorum. Gel helikoptere buraya gelelim. Buradan çekeyim. Gel bakın. Bu sefer.
Çekeyim ikinizi. Gel bakayım görün. Ne var burada? Şampiyonlar diyor. Etnafest'in şampiyonları. Işıkçılar şart. Evet, ışıkçılar önce o. Ne var burada? Çok var. Üniversitelerde şampiyon olanlar da. Üniversitede? Anında Tursa tapkanlar oy. Ya, oylap tapka maşinaları. Osmanlı maşinanın biri onun menin kaynapamның kızları. Bir kızı so elektronikada okuydu üniversitede, osmanlı oylap taptı тоже. Osmanlı oylap taptı, gruppalastары olup, bir 5 adam olup, tipi osmanlı mı, mı, birden mı, bir oylap taptı, so еще Azerbaycan'a varıp geldi, soğun tapkan için, solay rasağanlar için. Elek sonday nemen toqpanjırmış saytında ne? Sonra oylap tapkan için Azerbaycan'a şakırdı, soğan barıp geldi işte o. Yine kaynapamның kızı. Sonra her türlü texnika oylap tapkanlar, robot oylap tapkanlar, Türkiye boyunca soların жасаған дүниелерін өз жерге шығарып қойған ғой. Экспонат сияқты қылып. Мынандай ойлап тапқан көрдіңіздер ме? Әртүрлі. Ішіне тек қана ұшақ, вертолет, заттар емес, соларды көрсетпей, тек қана сондай жаңа әртүрлі түрік азаматтары ойлап тапқан техникаларды да көрсетеді екен. Мына жерде де бар. Андай дүниелер ойлап тапқан. Көрдіңіздер ме? Суда. Өсепе yandı değil mi? Geliyorsun bunun sonunda. Андай машина ойлап тапқан. Azerbaycan, Kazakhstan dedi. Турецкий. Türk askeri şans yapsan. Ha? Adam dedi страшно көп екен. Надо әскери шық. Көріп тұрған. Шықтың үстіне ракета ма бірдеңе бар? Anneciğim gel. Çok güzel baksana. Yeni formaları var. Askerleri de askerler. Hadi. Gel. Hadi. Neyse tamam. Neyse. Ben balamda жаңа askerlerden қасынан түсіргім келіп еді. Қашып кетті түспеймін деп қорқып. Қандай дүниелерді да ойлап тапқан екен түріктер. Что не зет? Қандай дүниеде ойлап тапқан екен. Әртүрлі блоктарға бөліп тастаған ғой. Ай жақта да бар, мына жақта да бар. Әртүрлі ұшақтар бар. Ана жерде бар. Ана жерде бар. Ана жақta da var. Nazikçe değil. Tamam mı? Nazikçe yok. Anlaştık mı? Bak bütün gücüne buradan böyle aşağı doğru, tamam mı? Böyle vuracaksın. Koyduk mu ona? Koy. Doldur.
Elimizi korkak alıştırmayalım, öyle diyorlar. Yeter, tamam. Şimdi Reyhan'ınkini de ben koyuyorum. Hazır mısın Reyhan? Duyamıyorum Reyhan. Bekle. Aynı anda yapacağız, tamam mı? Hep birlikte 10'dan geriye doğru sayacağız. 0'da dökeceğiz Reyhan, tamam mı? Hazır mıyız? Bu taraf, kendine dikkat et, ıslanabilirsiniz, bilginiz olsun. Tüh. Evet, hemen yerimize geçelim. Reyhan'a kocaman bir alkış alalım. Otur, daha bitmedi. O sene gazale çok hızlı geçiyor, o yüzden yetişemiyorum. Çekil. Gel. Açıl. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Al. Şerefi de yanına koy. Koy çekeyim. Şöyle git arkadaşın yanına. Әжі бірдеңе ойын ойнап жатыр. Әртүрлі павильонға бөліп салған ғой. Әртүрлі павильон, мына павильон, ана жерде де павильон, әртүрлі темада. Мына жерде баяғы нелер, аталай. Ұшақтар әртүрлі. Арада шетіне дейін көп бар әлі. Sıraya gidiyor. Hadi Kuzeybe sen. Gel oğlum. Hadi oldu gittik. Anneciğim gittik yürü. Çektim. Aman oldu. Oo. Oldu. Evet. Nasıl dans ediyorsun? Sonra. Böyle yap böyle. Gittik. Bizler әлі жүріп, сіздерге табырден көрсетті. Көп қарайтын жерлер көп. Бәрін сұратқан жоқпын. Топ тұр енді. Мыналар. Мына жерден тек қана турецкий машинаны көрсеткен. Турцияда шығатын машина топ деген машина. Міне жазып тұр ғой, аты топ деп. Міне турецкий машина. Өздері шығарады осынан, Турциядан. Осыны көрсеткім келеді. Осымен қарағандарыңызға рахмет. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің және менің отбасыммен осымен аяқтаймын. Кеш болып жатыр. Қарағандарыңызға рахмет. Пікірлер тастаңыздар, лайк басыңыз, бізге тіркеліңіз. Рахмет. Пока-пока. Әлі болып жатыр, көріп тұрсыздар ғой.